Naimbag nga orasyo amin gagayem. Iti daytoy nga oras, isagot mi kada kayo, ti kaunaan apaset, to'y kabarbaro a nobela a napaulwan iti. El Oro con Sangre! May rugi ti pakasaritaan, wano nobela tayo, iti pagtangan ni Esteban Gabriel, iti Villa de Gabriel. May sa apulit Espanyol anang sakop idi iti pagilyan tayo a Pilipinas ni Esteban. Nagtagikwa daytoy iti nalawa adaga, iti may sa lugar, a nagbalin nga ili, a pinanaganan na iti ili a San Gabriel. Ket ita, adtuyin ti pangrugyan ti kabarbaro a nobela tayo, ngayong kampi na ulwan iti. El Oro con Sangre! Lolita! Lolita! Chantre, sa dino tayan day jay na babae. Di Chantre, nakisinarak sakit di tinoasino di tanah Indio. Agsagana langan, sumangpet tulang ti Chantre. Makaraman kanyak. Mabanog ni siya kawang sapul kini Lolita. Bukak langan iti vino to'y kopita. Kat mapana kita asotia. Masungadak na sumangpet ti Chantre. Sumangpet kan tulang Lolita. Atan ti Chantre. Dispensa, Esteban. Esteban! Manon na beses na imbagak na awagan nag-itim mi amor? Talaga ka di na dinak naayat na esposo? Dispensa rin nak, mi amor. Nalipatak. Gapo! Tanak isinarak ni sika iti kamalalam. Diyos ko, saan na pud na dayta? Patyanak mi amor. Awan kinapud na dayta kanayon nga ibagbagham. Gaputas... Kipapalitan! Hikagbalin na traidor! Agrero ka iti dayta nga atap mo, mi amor. Guston! Sa dino, tinagapwam. Iti ayan dagiti muchacha. Gustuhan, kasyang nagkumamat. Agsaganan ni si Lolita. No ada ebidensyak ang makikam kamalalan ni Sika. Amangan, napatay ka! Naggwapo ka ni Esteban. May bagay kalaunay asakayan ni Senyor Esteban ha amo. Biliba ka talaga ken ka, Estalyon. Maawatam dagiti ibagbagak. Preskon ti bagim. Agasem, naggapupay ija Espanya ti pang sasyampok ka. So, nakabangbanglo ka, akas matla iti amom agwapo. Dito. Naisaganan ni Sika ni Estalyon? Arregladon, Senyor Esteban. Bueno. ¿Cómo mi amigo? Dispensa, Estalyon. Saan mo nasitgan ti kursonadam na kabayan? Ijay rancho ni amigo Santiago. Di ka madanagan. Isa pulan kanto iti guwapa kapareham. Uy, senyor. Si Maranta ni Estalyon. Agaremen, Benito. Bueno. Sumaruno kanto iti sentro na malpas mo ti obram diti Villa, Benito. Owen, senyor.
Bueno, larga, estalyon! Vamos! Ha! Ha! Ismarte ti amo, kaputo ti puro a Kastila. Nagasatakmat. Gaputa uray na uyong ni Senyor Esteban. Ket di nakiramraman a pagpupudutan. Takasano? Amok asalaan. Tayta, napnon ti paginuman nyo, da kayo akabalyo. Napnumutan ti kwadrayo itinsangpot ko ataraw nyo. Benito, Oh, apay ngay may ka dito'y Villa, Pedrita. inyag ko ti balon mo. Nalipatang mat ngamin nga inala itay, kat nakaparabaw lang nga rudan ijay dulang. Anyat masidangayin sa gana maya. Siyempre, tay ginadgad ko ang mais, adi nang ko, alinaokak iti bulong ti parya. Awan mo't sabay. Kanam tunday ta ibalon mo kumakanyak, Pedrita. Ha, di mo kayat? Kayat ko, bakit? Ang sa anak ton ang makapangan ijay sentro no kanak dayta. Sigurado apakaнаnak ni Senyor itinaimas. Anya? Sige, tayo nakagsukat di tabasit abalay apag giginak. Sarunwak ka no ni Senyor ijay sentro. Kunak no simurot kayo kan ni Senyor Esteban, Senyorita Lolita. Manang Pedrita, dinakawagan iti senyorita. Lolita latan tiyawag mo kanya. Ala, agungot ni Senyor Esteban no kasta ti awag mi ka. Rumbang kanula nga senyorita ti awag mi, gaputa uray agtalupulong ti tawin mo. Kat kasla agtawan ka payla iti 28. Nakaububing ti langam, kat nakapimpintas ka. Anya? Unat, senyorita. Ay kan bilibakan ka. Nagtaod ka mo't itibak ng pamilya. Rumbang laeng nga senyorita tiyawag ko kan ka. Ngam demukit din kayat? Napakumbaba ka. Baknang iditay ti papang. Isu ti talaga nga adda kinabaknang na anang asawa kan ni mamang. Ngam, sayang. Takas laing tugot na matla iti tanam na ti kinabaknang na. Tanaibos matla iti ospital a pinagpapaagas na sakbay anatay. Oray pay. Ala. Apay day talingtag dita ayan timatam. Ha? Awan na ito ay manang Pedrita. Umay ka iti kumidor. Kadwa anak nga agmerienda. Ha? Ay, kababain. Awan rombang apagbainam. Sige kitin. Oh my God! Oh, para kada ito insagana kachampurado. Ikwa. Ay na. Amangan no jak maalwadan tagkutsara. Kat mabuong da iti malukong. Ay na. Sa anak ka na irwam amangan iti kasto akita ti lunglungan. Sigagit di mo't manang. Alan, mangan kamatan. Imbagman, taimay ka, taada kadwak itang agmerienda. Naggasa takon, kasangsangok ita tinakasing singpet nga amok. Ay, amo gayam ni Benito alakay ko taisulaang mati agpapay dito'y Villa Gabriel. Manang Pedrita, agkidawak ko maiti pabor. Anya dayta? Sige, ibagam no anya. Awan ti saan kanyak no kabaulaklakit de. No adawayam, dumawas kanto ko maijabalay da mamangko. Ibagam nga agpasyar diti Villa. Ay, day talagayam, senyorita. Sige, dumagasak ton inton agawi da.
Agyamanag. Anya nga iti ibagak, senyorita? Basta ibagam a bumisita diti Villa, ta sa anak a makapan ija balay. Ibagam nga umay adagos. Sige, namnamaem, senyorita. Dumagasakon inton agawida. Anyan. Bagay kumot da ito'y insuot ko. Medyo nalawa da ito'y atidog timanggas na Apollo nga intad ni Senyor Esteban. Ang mayat. Insiglot ko iti sango. Sakto nagsapatos iti goma. Kaslamay sa akmat nga amo iti langakaw. Nangrunakit. Nagwapo mo tintad ni Senyor Esteban a kabalyo a pagsakayak. No adda pangibaunan na kanyak. Wanya, sumurot tamot ijay sentro Aguray ka. Anya aya tinapintas nga ipanagan kumutken ka. Istalyon tinagan di kabalyo ni Senyor Esteban. At danagan na. Isu panaganan ka mamay. Aguray ka. Wan. Ipanagan ko kan kasi nang nagkuanagan nga imbalikas ni Senyor iti naminsan. Ipanagan ko ken kati Brutus. Wan. Brutus tinagan mo nga ibunyag ko ken ka. Opa! Mala, bapantan Brutus. Hi! Hi! Ya! Ya! Ibawd ka dito ilikodan ti taberna Brutus. At dadi tamet ang nakabaod ni Stalyon. Kaya't nasawain, at dadi taberna ni Senyor Esteban nga amok. Makaramanak lakit di itinaimas nga arak ita. Daytay awagan ni Senyor iti Vino di Espanya. Oh, dito ka lang, Brutus, Ay, damagak man di taglaklako iti arak ti sango ti taberna. No adda di taunag ni Senyor Esteban. Naimbag nga oras mo, ading. Gumatang kay tilangkok nga ara. Ngam saan kamit naglanglang nga adot kwarta na? Ni ading mait. Agdamag akla ko ma. Anya day, Jay? Adda ka di taunag ni Senyor Esteban Gabriel? Ha? Ni Senyor Esteban akabaknangan dito'y San Gabriel Tikunang? Wen, sika, nagsasao ka, kasla kukwam to'y taberna. Pasensyakan mo ano? Apay, asinaw ti asawam apagpampan na kelmaw? Ay, awan pa'y asawa. Balasang akpay. Isumat lagaya manatangsit ka. Mabakit ang kamot nga minin a balasang. Oh, tidamdamagag. Adda ka di taunag ni Senyor Esteban? Adda, kasarsarita na tigalante asuki mi dito'y taberna. Damdamagak lang. Unamblan asino ka na sumungsungbat. Katalagilakit di dayta. Surod ko? Oh, amigo. Ariglado ka din ti saritanta. Ariglado, amigo. Isu na lang, pampanunutek. Anya pa lang ni Sika ti pamparunutan na amigo Alfonso. Kasanon, umahira na amapiste dagiti pagay. Kat pasiti maapit dagiti agtaltalon, amigo. Sigurado na malugya. Sa balinto na saritaan dayta, amigo. Saan mo't nga ta akanayo na panagaapit na mapeste dagiti pagay?
Sa bagay. Sa maysa, amigo, kasano na malugi ni Sika. Inik-iktarya ti kataltalonan na suksukayan dagiti ginasot a makitaltalon ni Jacinda Gabriel. Natinawid ni siya iti day di Senyor Fernando Gabriel na amak. Ado ti pagsubutan ni Sika, amigo. Sabay ko amigo. Saan kam samat akong binsido? Madlaw iti ropam na saan na 100% pianugot mo iti kondisyonis na imbaga. Husto ka din siya, amigo. Si, amigo. Talaga na nakurang tinalagto. Bueno. Baliwan tanto nga roden, nagsarita, amigo Alfonso. Porque, amigo, mapan ka. Si, baliwan tanto tagsarita. Adani binito ket adda pa panami. Adios, amigo Alfonso. Ha! Sige, binito! Ikariram ni Sikareta Kabalyom na pinalagaram iti Brutos! Kitaak man no agabayal na kinistalyon! Nataray ni Bruto, senyor! Ngam dinatiwan ni Stalyon! Sige! Parparka, kampay! Agkarinata ang binito! Tumayag ka ni Stalyon! Edita? Ay, si senyor, mapan kayo ka din? Juan, taimbati ka ginatang kwa vino. Iagmon. Daytoy, senyor. Sarapaam ti karton, tamangan nulungsot dagiti botelya, senyor. Muchas gracias, Edita. Senyor, Aday bagang? kuwan, agsaksakit ni inang ko. Amangan no adda maikaasim kan kuwana. Tani, awan pa'y magtisweldok dito'y taberna. Pautangan na ko, senyor. Mucho. Mano, Edita? Dayta adda maipautang mo, senyor. Bigbigat nga utang ko ana imbag anak no matulungan dak ita, Senyor Alfonso. Ikarit, Senyor Alfonso. Iragpin ka akanayon iti kararag ko. Tasapay ko mata maipamay sa tigrasya kada kayo. No addaman itin magtilangit. Buena. Alam daytoy. Pautangan na, Senyor Alfonso. Si. Awatamon. Agyaman ak, Senyor. Agyaman ak, tasaan ka akaskin ni Senyor Esteban na imo. Mi amigo Esteban. Imot? Ay ikwa, saan, Senyor? Agyaman ak, Senyor. Senyor, kas makita yung mait, madamati anay. Adun ti agan anay kadagiti pagay da. Si, binito. Oh. Iso nakaduaan ni si Kanis Siak inton rabi. Senyor? Siak na mismo timangsim kadagiti sigod nagsitswitik na kasamat dito Hacienda Gabriel. Amangan nagswitik tamanen. Makaraman ti masukalak aswitik. Ariglado, senyor. Ang suplita ni Quintilla! Palakpakan Brutos! Kamatang ni Stalyon! At nangata masukalan ni Don Esteban ngagsuswitik kadagiti katalunan na?
makaibtor nga tamot ni Lolita, iti sidong tinauyong nga asawa na. Gagayem, di yu liwayan at arabayan, to'y kabarbaro a nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Nobela ni Leti Astudillo Aquino, ken itimat direksyon, Jun Ributazo. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas. Nalaos ti pungtot ni Esteban, ibisan na nakita dagos ni Lolita. Kat apaman asimrek na ito iti mansyon apagtananda, kakaasin na kinabkabil na. Pagat atapan ni Esteban ti asawa na ang makisinsing narak iti sabali a lalaki. Ni Esteban Gabriel a politikas tila kabaknangan iti ili, at imutlaan nagawan nga amana tinang panagan, kat impasurot da iti apelyido da a Gabriel. Napanaganan nga rod iti San Gabriel, ti lugar nga ayan ti kalawaan a kataltalunan, asakupon ti Hacienda Gabriel. Iti panagpasyar de Esteban, kan ti katalit na ni Benito iti kataltalunan. Imbilin timun una akaduan ng tunagsim iti karabyan na. Tatakwatin da, no asino dagiti maatap nga gipuspuslit iti apit na apagay, nga inawagan na iti switik. Ket itagagayem, denggan iti tuloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Ya! Ya! Panatahan kayo brutos! Kamakatan ni Stallion! Ya! Kasla ko mayabang tinabatan na! May tatalon! Hindi ikaw! Paglasap kami iti balang titod! Ho! Ho! Ang sardong kabayaan brutos! Ho! Ang takang mo iti akikilabagnan! Ho! 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 Langgo ka! Sino nga kadayjay na tignan iti kapalyaw? Ni kadi Senyor Esteban! Minsa Benito, ama ka lang! Ay, kung guna na ano ni Benito, akatalagdayjay! Pangasmit namin! Malawan! Hingkay kitain, tamang anusan ni Benito! Hamangan kitay na ni Senyor Esteban! Kapwanda namin aya. Nuda Senyor Esteban kan Benito Jagajay. Apaya dito nagpakita ano'y may da dito'y away. No, nagsiinda. Iso asanda nagpadlaw. Anak tidas kaya kabalyo. Anay ko. Natukusan disikad ko. Adda man nagko nga aga-ariwawa. Adda nakakita ka nga. Ditoy! Adda! Ditoy! Tulungan ka! Uday kan Benito. Anyangan pinararamid mo aya. Di nakbabalawanan natin Drita. Among langarod akakasyak nga agituturedon. Ay, si kagayam kayo. Nakita niya natin nagitikabalyaw. Ito bakas tituran. Makalob, nalaing ka mamulo. Ilutin na kuma. Nangaling kinapasama kaya. Agasam, adayo kami ng nakita ni Tikas na impana pa nagtarajay sinakaya makalayaw. Uray ka na agbawaboy di bukod nan. Ado
pa'y lalabid mo alakay mat. Kita mong tibulo ka, ha? Nico. Kanya ka magpinbito. Sikata ka sa pulang itutulong. Sikata na tinatangsit. Alan ama, umasigid ka dito'y papag. Adi si Kapidrita. Pulsaan nila kay Mau. Nico, di mo itaw magtanasakit. Alam niyo ang mahalog din ito. Imatake na tiruan nila kay Mau. Dahil nagsakit. Takmay mo lagat ti may sa matak. Hindi nagsakit. Nagadukit ni Alti mo na yalakay. Iluto mo na atin na buwasikit ka. Oh, si kagaya man ang Pedrita. Dumanan ka. Ay na, senyorita. Kasla madandanagan ka. Ahawan gayam. Ayan ni Benito. Itay pa'y ngor-orayin ka asawa. Kwa, isungarot ki mayak, taumay ko iba kaasan ang makaumay. Kan, no api adi nakaumay dito Villa, idirabi eh. Ala nga, Ruhad. Umay ka. Ada iti sa Ayan di asawang Pedrita. Ay na, ay, Diyos ko, palad nak. Umasidag ka adakos kan kuana. Tapno di ad-adda nga akpunton. Uwan, senyorita. Umasitag ni sila dito'y. Ah, Pagsalsalot-salot ka. ay, uwan, senyor, umaya kon. Senyor. Pasensya ka, no sikat ipangidas alag iti pungtot ko ni asawan. Napatid ti pagnami ko may dirabi, nga maapay adi may dito'y Villa. Isungarod ti ibagak, senyor. No apay adi nakaumay ni Benito. Awanan ti balor ti bagam, tanapalabasin. Saan na may sugli pinaglabas ng marami. Senyor. Hala, tumanawen ni Sika. Jakayat na makita na itanopam. Senyor. Pumano kayo ti sangwa! Uwan, senyor. Ala, bayam ta siyak ti mangilawlawag. Agyamanak, senyorita. Oh, alam da ito'y. Nayon ti pagpaagas nila kay mo. Yudong yun, tapno mataming anaimbag. Ay na, agyamanak manin, senyorita. Naimbag ka unay. Anya ti maimbagada dyan na Pedrita, mi amor. Muchas gracias. Sikat tinagdamag mi amor. Maamakak namin amang ibaga. Anya ti ginagara da jay. Apay na saan na nilakay na ti may. Porque agikat ka din nakatalek iti asyenda. No, mi amor. Anya nga rod ti ginagara ni Iso. Nablo ka ni Benito. Gaputan natin itinagsakayan na akabalyo itinapan kayo ijay turod idi malam. Nablo ka mi amor. Anya? Inarayat ka dagiti manalon. Kat adda ita ijay balayda. Dayjay na injo. Kunggunana. Kasta ti ibagam ijay napudno akatalak mo iti asyenda. Gunggunana. Kunak. Tapangas dayjay na tao. Palangguad. Naalala na. Mi amor. Saan na dayjay na pangas ti pagsaritaan ta ita? Masiguradok. Adda kayat na ita. Iso akas da unay mananti panangla ilo na kanya. Kailiw kauna yan, mi amor. Italaing manen na maikanta iti kastoy na oras. Yuti mo. Por favor.
Talagang at tamanan kayat na. Isa kasta. Mi amor, saan aditoy? Mabantay di kwarto. Awan sa bali na tao dito'y Vilya. Nagawid dagiti mo, Chacha. Awan met ni Benito na pasaray o miyan iti basit na balay da na pinaramid ko. Iso na oray sa dino tanagin na yat. Pwede. Anya? Manchak. Mabantay di kwarto. Tiloka. Agpanginapay. Surot kiti kwarto. Anyan ti kastoy akasasaad ko. Ay ayatag unay ti asawa. Yap, apay akastoy ti aramidan na kanya. Tunggal masapul na. Kaya rigan na titigre nga umatake. Aramidan na ti amin akay kayat na. Adi naman na panunutin ang masakitan na. Kaya rigak manen tinaramas. Iti namin adu-adaras. Iti namayan na kanya. Kanayo na kastoy. Manipad nagkalaysa kami. Diyak pa'y nananam ti samit ni Anat. Nga ibagpagadag itinasawaan. Ikagumaakti bumabalik ikaw, ma. Inakagtigwas. Kasla nakarugrug kita kiti panagrignag. Gapa itinamay ante asawang kanya. Diyos ko. Naging gadkaan at ipanagiptor ko iti sidong ti asawa. Dirumbang akas na ti damagag iti bagigan. Gaputa ay ayatag ni Esteban. Darnag ang titurog na. Panawak latan dito'y kwarto mi. Nablesan laing to'y sikat mo, binitaw. Awan napitara na to lang mo, akasiti, bagbagam. Uwan nga ta, mayon nat kumatan, nupay nasakit pa'y laang. Agan ang nagkangamin no kwa. Di mo pagdadarandanan ti saplit mo iti sakaya makabalyaw. Tapno, di na kay sa... Di ka man mangisuro ang lakay. Agdala padas mo nagkabayo, takundi suro kakit din kanya. Dapadas ko Tada kami ide, dagiti nadutukan agirilya. Iti babaan day di Emilio Aguinaldo. Kasla, makititak pa'y lati na pasamak ide. Barito ak idin apanawan. Imbag, tadyak na iraman idi anatay. Kadno si Morsoro kakmatkat iday, nakipagsansanay kadagiti makon ko na, hop balaha. Huston? Saan manatila is-istoryan mo adi nakapapate? Niya, nagloko kan pinitaw. Kastaki din ti bagam kanya nga adayo alaglakayak ng musika. Kadno ag-istorya kay mananiti saan ang nakapapate? Makauma kayon? Agawit kayo kay din? Pedrita? Pedrita? Agaso! Pedrita! Pedrita! Kayo-bayang, senyorita. May kapitan di pinaway. Sarade! Sarade!
Kaduan na ko, ma. Sa dulo, senyorita. Kayat ko ti mapan ijaayan ni mamang. Ngam, kayat ko nga dakaduak. Iso ako yugan nak, ha? Oo na, mabiit la ang kasukat aktutan diling ko, kan mga laak iti panyo. Sige. Ay ngam, dumanon ka pa'y senyorita, nagpodo ti darang ti init. Saanen? Dito yaklatan. Sige nga, Rod, mabiit aklaang. Orayan kan, Pedrita? Da senyorita Lolita, kan Pedrita dagiti naglugan iti kalisa. Papananda ta. Hiya! Hiya! Kamak ti kalisa nagluganan da. Damagat mo sa dilo ti papananda. Hiya! 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 Da kaya ti gastoy na maararamid binito. Apay, senyor. Imanaw manen ni Lolita na di man la nagpakpakada. Ha? Ha! Lokha-lokha dyan na babae binito. Kaya't nansamanen ti makabil. Senyor, nakitak idakin ni Pedrita ang nakalugan iti kalesa. Anya? Naglugan ni Isuday ti kalesa? Napananda? Diyan mo, senyor. Kinamakam ko ti kalesa, tagdamag ako ma. Ngam jakon nakamakam, edi kalat nga da bagun ang nagsara iti kalsada, kat nalingdandan. Edi makaalis ti bagaw, jak nakita idan. Oh, may sakamat na mulo! Senyor. Intong maminsan, nasaysaya at langan na di kaagibagan o awan na pintas sa barag tinaramid mo. Dispensaron nak, senyor. Gusto! Awanen ti balor ti bagampay ta di mo idam nakita pay, binito! Sayang, Pedrita. Di ka naabutan ni mamang. Napanit gayam iti ayan ni amiga na Margarita. Wala, Rod, senyorita. Si Kaman, no surutan ka ijibalay ka Doña Margarita. Saan Pedrita? Amangan ni pagawidin nakmat na adagos. Tadi na kaya't nga ijat ipagsaritaan ni maipapantan niya. Aguri ka man, senyorita. Madlaw ko ang kaslad ka pa kariribukam Talaga nga adda, Pedrita. Ngam, kaya't pala nga agibaga iti sa bali. Apay ngay. Ibagam mo anya ti problema. No amok, no adda ti itulong ko kanituwan no awan. No, awan. Nilaang mamang ko di amo ka makatulong. Kan makapabangar kanya. Iso di amo ka makaibaga na anya ti umno maaramida. O sige, saan ka pilitan amang ibaga kanya ti problema mo? Urayat mo kano ti panangibagam. Ayaman at Pedrita. Lobay kas ka. Dawatot ko matitulong mo. Di ka magdanagan. Saan ang paglabinitan ti problema? Maragrag sa kanak. Gapo ito da ito eh. Ang madanagan akmat. Diyak namin ang mundo kabaulakon na saan. Ala. Tuan niya manday ka ang problema, senyorita. Adak akalayon iti sibay mo amang salakmikan ka. Ay, maring sa game bagak Kasano ko masalakmiban ka. Imposible. Agyaman nakiti pa nang isakit yo kanya. Agyaman na unay. Ibawad ka pa ilaeng dito istalyon. Kita iklaeng no adda rita taberna ni amigo Alfonso.
Nagsamit laki di paragis-isom na ita, babae. Buenos dias, Senyor Esteban. Ala, gusto ka di matlagi Espanyol ko, Senyor Esteban? Ha? Apay apangaton, pababain nakmat na nakitaan, Senyor. Ha! May sakamot nagraraman. Saan na bagay iti kasken ka naglaklako iti arat tagsao iti Espanyol? Ibabang nulay iti kalidad ti Espanya. Ha! Talaga suplado rin tao. Bandido! Bakit ka nakasama? Tulisan? Tulisan! Ako pusan ka man amin ang anak ko! Pagpatay naman nga tan! Diyos sa malangasin! Kaastan na kami! Anya tinapasamak iti day kagundaway. Gagayem. Diliwayan at arabayan to'y kabarbaro anubela tayo anapolwan. El Oro con Sangre. Insulat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon Jun Ributaso. Technical Supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y may istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas na disgrasya ni Benito akatalik ni Esteban Gabriel edi pinataray na itos to ti kabalyo na a pinanaganan na iti Brutus. Inarayat na iti mannalon a nakakita iti napasamak. Imbes anasyan ni Esteban dinadamag na tinapasamak. Binabalaw na kitdi ni Benito. Iti may sabong daway. Linailo ni Esteban nilulita nga asawa na. Ay ayaton unay nilulita ni Esteban. Ngem saan anaragsak iti sidong daytoy. Gaputa kayarigan na ti Marames. Muikutan ti asawa na. Iti papan ni Esteban iti poblasyon ti San Gabriel. Kinablawan ni Idita atendera ti arak. Ngem nasair laing ti babae. Iti saan anasayat a panagsarita ni Esteban. Ket itagagayem, denggan iti tuloy ti nobela tayo anapolwan. El Oro con Sangre! Ang patay naman gatan! Diyos naman ang asi! Kaasyan na kami! Aglingin na kiti istormo, Idita. Senyor Alfonso! Shh, di ka na liwawa. Hoy! Ang supli kayo! Sakti Samuel na kayo na Indio! Ni Senyor Esteban, Hoy! kinabutan dagiti tulisan? Iso diyang pupukaw. Juan Senyor Alfonso, Yo! Bejay, rimuarin iti taberna. Rumarak nga rudan, dito'y pagtagilakuan. Ang supli na kayo na bandido! Nasigla ta talaga iti pinaltugan ni Amigo Esteban. Yo! Saan lakas kanya? Awan amok iti pinaltugan. Ha? Kitkitaan na ka, Senyor Alfonso. Si, Dita. Asit gak ni Amigo Esteban. Kaya wag tilaing mo iti pinaltugan, Amigo. Ubiyag pa idinsuro na iti papa, no kasano ti panagigamit ti paltog. Kang Ronan, no kasano ti omno na panakilaban. Kasta. Imala ka nga ron, iti day di papam, Amigo. Talaga na iso ti timmawida kamigo. Sigon kadagiti kaamam mo wenno gagayam day di papa ket idayaw da ti kinasiglap day di papa. Isuro nakmat nga ron, Amigo.
Kaya't mo na isuro ka no kasano ti panagbalin na nasiglat ken natured, amigo? Kaya't kula unay. Iso nga isuro na. Oh, apay, Benito. Senyor, diyo ka di pa'y nadamag? Anya da ito, Benito? Agraira ka naman ang dagiti bandido nga agtaktakaw ka dagiti dadakkel a pwesto, ijay merkado. Saan dalaengen nagkamali na agaramid iti kabulastugan dito San Gabriel? Siyak ti makasawda. Senyor, Delikado nagpaiso dagijay. Iso asukurem dagiti sigod na pasurot ko, Benito. Mitingek edad ito'y villa. kaano senyor, ken anyang oras? Isurat ko langen. Juan, agarami dagiti surat ta iso ti daron mo kadakwada. Entiende? Wen, senyor. Anya ti kinunam, Benito? At damanin natakawan iti sentro? Wen, Pedrita. Iso ang madanagan ita ni Senyor Esteban. Ay, talaga amadanagan Kasanon na diti Hacienda Gabriel mati mapanunot da asarkan. Tinuunay ka marin. Ay, adama ko, Pedrita. Nang runa kat sakti para bantay kadagiti kamarin. May sagmakaklakit day no adda makastrak dito ya bandido. Apay ngamin adi mangalan ni Senyor iti gwardya. Mapanunot na kumadayta. Ibagam uray kat pagimbagan mo't lang ti Hacienda Gabriel dayta. Ammo, Pedrita. Uray pagimbagan ti asyenda. No imbaga na asaan na akayat, awan ti maaramidat. No puraw kunana, talaga apuraw. Di mon mabaliwan tinalpasnan nga insawang. Dayta mo't ti madi nga ugali ni Senyor. Kinapudno na adaw ti madi nga ugali na. May sursurot at paikit din awan ti maramidat. Tay sumot ti mang bibiyag kadata. Ay, Isuasi ka, Pedrita. Saan ka kundi kontra no adar aramidag asan amay parbag? ala makamo kan Benito. Awan gayam. Agamak ni Senyorita Lolita apumanaw manin ije Villa. Tapno mapan iti ayan ni mamang na. Iso asya kun ti mapan ijay. Anya nga minti baga na iti inana. Diyak amaw. Napatag kanumat. Iso ang mapanaklat Bareng marana ako ni Mrs. Domingo nga ina ni Senyorita Lolita. Ibagak kano ang mapan ijay Villa Gabriel. Wen uray kat awan mat unayin ti adong nga Abraham dito'y balay ta. Di mapankalat ta. Dito yakon, Mang Antonio. Dahito iti bayad ko. Sige, Mang Antonio. Agan-anad kayo, Sapay kumatamadanon kon ni Mrs. Domingo di Tabalayda. Napintas mo't to'y balay at di makulan ni Senyorita Lolita. Kalaingan na lang ti kadakkel a balay. Medyo daanan. Nalagda ti kagawaan na. At damat ka ba ulanda iti biyak nga amok? Talaga lang amin anapakumbaba ni Senyorita Lolita. Nakakandado da iti ruangan ti bakod da. Apo! 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 Naimbag na aldawyo, Apo! Ay, agyaman ak.
ni Mrs. Domingo titinmanaw iti tawa. Si Kamot Gaya ang Pedrita. Wan, Senyora Augusta. Umayag man. Ala, urayon nak dita. Daw may kulukat na tarwagan. Ay, agya, manak. Nadanon ko matlaang tigagara. Anya tigagarang Pedrita. Amo ka napatag. Ta di ka lakit di umay dito, no saan na nasisita na ita. Imbaunak ni Senyorita Lolita nga anak yo, Senyora. Oh, di nakawagan iti kasta. Di nakawagan iti senyora ta saan na ka dunya. Rumbang laakas ta ti awag ko kada kayo at amo mi jay anak yo. Saan, Pedrita? Diyak kayat ti kasta. Tangay inauna ak nga dayo ngam sika, awagan naklatan iti manang. Ah? Wala nana. Saan Basta di nakawagan iti senyora. Diyak kayat ti kasta nga awag mo kanyak, Pedrita. O kat apay ka no, anya ti pakasapulan di anak ko kanyak. Napatig ka no ti ibagana. Sayang, tadida kay nadanon idi imay kami. Kasta, imay kayo kan ni Lolita ditoy? Kaano? Idi na minsan nga aldaw. Ngam awan tao diti balayo. Napanak aya, edi na minsan nga aldaw. Wen. Awanak dito ay gaputa sinarong karak ti amigak. At dangamin sa gubanit na. Isumot lagayam adida kayo na danon, Nay, sana nga agbaybayag, Agawid akton, no maibos ko da ito naimas a merienda. Ala, Pedrita, at dalatak ang kadaitan. Maawatak mat. Akat ni, ibagam tulatan ka ni Lolita ang mapanak ijay Villa. Diyak la maibagano ka ano. Wan manang. Ay na, maikawak ang mga wag kada kayo iti kastoy. Baknang kayo ka. Ay, sus, Pedrita, saan kami abaknang? Kan oray mampay no baknang kami. Adda iti tao dayta. Da kayo timmalaan ni Senyorita Lolita. Kaya't namot adyak awagan iti Senyorita. Nga mipilpilit ko, Diyak kayat nga adda masao ni Senyor Esteban. Husto kay ti dayta, Pedrita. Ngam no siyak, awagan naklatan iti manang Augusta. Benito, kaya't ka na makasarita na imbag. Napatag. Anya dayta, senyor. Magapanawag iti mabit. Nisisita ti papanak iti Espanya. Agawid kayo iti lugar dagiti nagkauna kakabagyan nyo, senyor? Agbakasyon laeng ni siya. Nisisita ti gagarag iti Espanya. Adda kano nasarakan ti madras tami asurat da iti papakan ni siya. Anya kano nga iti ibagbaga ti surat da iti papayo, senyor? Saan da na mo? Siyempre, saan da na mabalin na lugatan ta saan na para kadakwada? Unmatkit di senyor. Bilinag ni si Benito. Oh my God. Ijay biblioteka ti pagsaritaan ta. Jakayap na abda sa bali na makangeg kadagiti bilin ko ka. Idulin mo na ito na revolver. Amo maten na usaran da ita, kain suro kamot ideng Benito. Senyor. Apay nakaslan nervyoso ka ita. Kasano. Itapay nga agdinamag ti panagraira dagiti bandido ti ipapanaw yaw. Nakasaganan dagiti gwardya na sigod na pasuot ko, Benito. Ama mo matanida. Wan matkit di senyor. Saan akmot na agbayag iti Espanya? Nisisita na una iti papan ko ijay. Agan-anad kayo iti panagbiyahe senyor Masapul ang makasubli kayo adagos dito Hacienda Gabriel. Talaga na saan agbayag iti Espanya? Kinapudno na.
Sa anak na pumanaw no di nasisita launay. Ngam sana bale. Agtalag ni siya kiti kabaylan Benito. Ken iti kabaylan dagiti armado na gwardya. Iso dati kaduam namang protektar iti Hacienda Gabriel. Agyamanat, nagtumpal kayaw. Iti bilin ko nga agumong tayo ita. Dito sinto ti purok tayo mananaon. Ang mumiyaw na patag ti bagayo, kas panglakayan mi ngagtaltalon dito yung Hacienda Gabriel, amakalob. Agyamanat no, kasta. Kas pagamuyo mait. Nalpasan ti panaganay. Naisagana tayo, dagiti irek amay tulod iti kamaren. Ti amo tayo ni Don Esteban Gabriel. Tirigat na. Awan mo ti mabati para ka dun, May. May bayan mas aminan ka ni Senyor Esteban tinaapit, May. Dayta nga ti gapuna nga agmimiting tayo ita kakabsat ko ida. Sang-sang kamay sa tayaw amapan igay Villa Gabriel. Agpakaasi tayaw. Kisayan na pailan ti alain na nga abang titalong ita apan nag-aapay. Bayad na ito! Uregan ako mismo, kalawaan iti taltalunan dito yung Hacienda Gabriel. Dandani awan mo't mabati na kanun may. Aging kat sumarunaw apa nag-aapay. Kasanuwan naman. Daklo na iti 70-30% sistema ti panagbingay. Talaga Sinasaor da ita. Uray 50% la kumaa. Dayta, dawat tayo, kakabsat. Iso sang-sang kamay sa tayo, amapanigay Villa Gabriel, inton bigat. Talaga adakkel ti panagtalek ni Senyor Esteban kanyak. Agasem, intalek na kanyak to'y may sa pistola na. Usarek, kabayatan ti kawan na dito'y Hacienda Gabriel. Kasla na paklanak mo't na kabalyero, no isalikad ko da ito'y. Sakon to isuot tay guma sapatos ko. Kan agbado ak itikas itibado ni Senyor Gabriel. Wen, nakaurnong ako nitinsagsagot kanyak ni Senyor adinan kayat abado na. Tagijay ti pagpilyak iti isuot ko, no inak agpasar ijay away. Wanawanak dagiti mannalon. Ne, mabisinan dagiti kabalyo. Inak pa'y puruwakan ida iti kanenda. Kan digusak pa'y gayam ni istaryon. Pagsakayan manen ni Senyor amapan ijay sentro. Umaya kon, gagayon ko kabalyo. Ikan kayon iti kanan nyo. Mariknak, ikinapanak kelita ni Benito. Gapu iti taleg na ipapay ko kiniso. Dagla mabasa ti panunot na. Sang kairoar na di revolver na intaleg ko kenkwana. Sa isang na isang. Maragsakan matilo. Sabagay, awan dua-dua kini Benito. Nasubok kon ti kinapudno ni iso na agserbi kanya. Mapanakitayam na. At dapay bilin ko. At dayta, nagpulatan ni Stalyon, Senyor.
Kas kada kayo. Di naglamyongan Benito. Ah? Oh. Amangan no naibusan tayo shampoo na. Ay, adupay, senyor. Apag isunto inton sumangpet kayo nga gapoy di Espanya. Masigurado nga adun tumanan ti isang petyo arigalaw. Kang runaan kada gito'y ipatpatigyo at taraken dito'y asyenda. Talaga, kang ruran kinistalyon. Ngamne, saan laeng nga nistalyon ta si kaswem iti wasto Benito. Asi kaswem amin da ito nakabalyo. Nasirbi da rito asyenda. Uwan, senyor. Masikaso amin dagita bayat ikawan yaw. Muchas gracias, Benito. Pacheck na napudno ka na talaga na agsirbi dito asyenda, Gabriel. Ay, awan ka asping ti kinapudnok a tao yo, senyor. Ket gapoy tinayta. Karaman ti esposan ni Siak na bantayam. Ha? Ni senyorita Lolita, senyor? Si. Apay. Adda ka di pa'y sabali na esposan ni Siak? Kwa. Uni ka esposa mi ni Lolita, Benito. Iso na bantayan mo't ni Sika. Nadasabali na lalaki na kasarita ni Iso, amwam no asino. Katibagamtukan niya kinton sumangputak, Uwan, senyor. Argano. Awan to ti di mo maamuan ang napasamak dito'y Asyenda Gabriel inton sumangpet kayo. Bueno, isaganam ni Stalyon. Mapantay de away. Ibilin kon ti panangitulod dagiti kasamak na mannalon iti abang dagiti taltalonen da. Uwan, senyor. Isagana mo ni Stalyon. Isuot ko latay butas ko. Inton umay alawas ti panagbiyahe ni Senyor Esteban. Isuan nawaya pa'y laeng ti gundaway na amang paisimpa kadagiti irik nga abang dagiti mannalon kadagiti taltalunen da. Mapnumanen dagiti kamaren. Vamos, Benito! Sa kayang merten ni Brutos, kat sumaruno kayo na dagos. Oh. Senyor! Ano ti agturong ditoy? Nagaduna tao tagturong ditoy. Asino da, Benito? Mailasin ko jay at daiti una. Nila kay kalob, senyor. Grupo dagiti mannalon dagiti agturong ditoy. Sa magayam na masapol na papanta danunan ni Dan, Benito. Iso na mismo din may. Hanggang da kasama ti gagara da, senyor. Nakaibarikas damat amin iti bulan. Aniya. Tanyat kaya danay baga. Ha! Sige, Benito. Sabaten ni si kadagi taladorso. Di mo pastrekan ni daiti ruangan na lando. Anya ti mapasamak, iti daytapan nakisango ti grupo dagiti agtaltalon kini Esteban Gabriel. Gagayem, di uliwayan na dinggen ti tuloy to'y kabarbaro ano bela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Novela ni Lady Astudillo Aquino. Direksyon, June Ributazo. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPDC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. El Uro con Sangre! El Uro con Sangre! Inapalabas, nagtartaray apimanaw dagiti rimbaut a bandido iti maysa a pagiinuman ididimteng ni Esteban. Nakipinnaltog ni Esteban, idinto ta naglimmang ni Alfonso iti pagtagilakwan nga ayan ni Edita.
Indayaw ni Alfonso ti kinasiglat ni Esteban. Kabayatan na. Tinungpalmet ni Pedrita ti bilin ni Lolita. Amapan itayan ni Mamang na. Imbaga nga rod ni Pedrita asan ang makapanaw ni Lolita iti Villa. Tapno makiiniliw. Isot gapuna akasayaatan at ilangan inana ti sumarongkar kenkwana. Itimot purok dagiti kasamak ni Esteban. Nagumong dagiti mannalon. Ket nagnunumwan dati panagkaykaysada a dumawat iti konsiderasyon iti amo da. Gapo iti kabasit ti apit da. Ket itagagayem. Adtuyen ti tuloy ti nobela tayo ana Paul 1. El Uro con Sangre. Senyor, dakas sa amat ti gagara dagita aman nalon. Nakaibarikas da amin iti bunang. Tanya ti kayat na ibaga dagita na labrador. Sige, Benito. Sabten ni sika dagita na durso. Di mo pastrekan ni sulit ruangan na landok. Wen, senyor. Kung namatlan rumaot dagita naman nalon. Agar aramid dan sakit iti pagluksawan ni Senyor Esteban. Hoy, da kayo. Anyat gagarayaw? Binitaw. Apaya sikat sumabsabat. Di, Senyor Esteban ti gagaramay. Binilin na kamang sabat kada kayo dito ruangan na landok. Agpatingga kayo lakano ditoy. Kaya't may makasarita. Ibagayo kanyak ti gagarayo. Tasakton ti mangibaga. Sada sikat kasarita may. Ibagam ta umasidig ditoy. No di na kaya na sumrik kamay. Awan makastrek. Ibagayon ti gagarayo. Tasak ti mangidanon kenkwana. Saan nga ron na mapanain? Dinito! Sikot mo na makitaltalong kakas kada kami. Di ka kumanapan na kalita. Taddakan nito yung bilyan ni Senyor Esteban. Agpeso na ito. Anyat kinunayo. Di ka agbalin na kontrabida kada kami, Benito. Binilin ni Senyor Esteban namang sabat kada kayo dito ruangan na landok. Ala, ibagayon no anyat gagarayo. Dahil sumat timapan ko ibaga kini Senyor. Diskwento iti porsyento ti bingeda iti naapit da? Ha! No pwede! Hala, ibaga ni si kakadagitan at tao na pumanotan. Istorbo da lang! Wen, Senyor. Ha! Asino tinangidaolo kadagita? Masapol na mamwa! Nilakay kalob ti dadaulo, Senyor. Dayjay na viho. Kaya't nakadin ti matay. Wen nga taas, Senyor. Imbis ang manayunan pa iti edad ng agbyag, dagdagan nan sa amitan. Sabaten nan ni patay, Senyor. Jak imbaga na agkatawa ni Sika. Senyor. Awan ti panawin ko na magisarita kadagita na tattao. Hala, agsobli ka itayanda. Ibaga ni Sika na isagana dan dagiti renta ti suksukayin da na daga. Tapabunag kung tono bigat. Wen, Senyor. Pangasim, binitaw. Ibaga ba, saan kami apumanaw dito? No, di may makasarita ni Senyor Esteban. No pwede, kanungarod. Di kayo ka di makaawat? Espanyol gayam day dyan ya. Saan ka no mabalain? Iswa pumanaw kayo. Binitaw. Aywan, imbagta na lagip ko. Imbilin na ngay bagak kada kayo ngay sagana yung kanon dagiti abang tidaga asuksukayin nyo. Tao may minton alan, inton bigat. Awan asin ni Senyor Esteban kada kami. Dispensarin yun Kasta talaga no awan bukod yu atal talunen. No anya ti kayat di amo. Iso ti masurot. Apay namin na, di na kami kaya tasangwan. Di mimot an-ano na.
Talaga adi yung makita kan makasarita ita. Dita kayo manlangan. Ha! Ay, ulimat! Ulimat! Denggan niya to ipagkakabsat! Sige, agulima kayo. Awan ti maramidan tayo ita! Di mat mabalin niyag talinag tayo latan di taon! Urahin tayo arumwar. Umasidag tumot lang dahil no, makita na tayo adi pumanaw. Kabailan niyo nga raw kaya aguray lata! Wala makalob. Win kapsa. Mala, adak ayaw! Agim no siyak, no mabalin lang kat pumanaw tayon! Itid tayo lata, jay kayat tayo! Saan kat ati kayat na? Ay, wanan niya. May mayat sa tikastan. Wen! Awan tuti mabalindan no awan mat maitid tayon. Tangarab! Aw! Anya gati makudayaw kakabsat! Sige, kasdilangan. Malapin tayo nga rodan! Isagana tayo ti pagabang tayo! Kitnay! Umaydan to ka no alain itong bigat! Buenas tardes, Senyor Alfonso. Kanayon naksa abang padanan, idita. Saan mo't, Senyor? Igagkagarak timang kablaaw kada kayo itimang mangagkua sa uyo kin ni Senyor Esteban. Kasta? Nagsaya at adengdenggan, no daytay agsao kayon iti sa uyo nga Espanyol. Iso na lang, tadyak maawatan ti daduma. Di mo ambisyonan ti makasuro iti pagsasaumi na Espanyol. Marigatan lang ni Sika. Uray narigat, no kaya ti tao ti agsuro, nalakalaang Senyor. Kasla ka ba alam no agsasaumi Sika? Gusto mat di kinunak Senyor. No, agin Teresa nga agadal iti pagsasauyo nga Espanyol. Ala, ang saan ani Sika ti gagarak dito'y poblasyon. Urayak ni Esteban. Mapanak di taunag. Awan lat. Di naklat ta pinansin. Di na paidayawan mo to'y rupak, wano ti pamagiklakuman. Nagpulbusak mo Apay ngay, adi naman laimbaga na pintasak. Hay, Edith, talagan sa nga agbakat kan abalasang. Oray kita sinagtari di poblasyon, islayon! Ya! 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 At di taunag ni Mr. Alfonso, Senyor. Karaman samutan iti trabaho ni Sika. Naglako iti vino, ti panang sabat-sabat kadag iti sangsangili diti poblasyon. Saan mat, Senyor? Istilok daytoy, barang gumatang kayo itilako. Nakita ni amigo Alfonso? Un, Senyor, kaskastrat na dita taberna. Gracias. Ay, may samot dayta, Senyor Esteban. Sa bagay, kat adan asawa ni Senyor Esteban. Ni Senyor Alfonso ati awan kanupay ti asawa na. Ay, nagsaya at kat kuman, numakaiga sa takmat iti taga-Espanya. Gracias, amiga. Si, amigo. Oh, awan pa ito order mo, amigo. Awan pa'y. Kayat ko na sigat ang order. Panay kayat mo na pa. Bueno, siya ko na mismo timapan iti bartender.
Senyorita Lolita! Ayan mo! Senyorita Lolita! Napanan na nga ta. Jak nakita ije hardin. At dala ko madamagag kan kuana. Apay ajak makita. Dahito'y tirigat na tinaglawa balay. Makibimbiniro ka ko ni ti amok. Senyorita Lolita! Ayan mo! At day bagakan ka! Senyorita Lolita! Ay, awan na talaga. Adda nga ta iti kwarto da di ta may kaduakad saaran. Madimat nga ron no umuliak pay. Narigatay. Nay, datataw lang ti aso. Ang mga no da bisita dagiti amok. Rumara ka dagos. Ang mga no kapulyan ni Senyor Esteban ti dimteng. Kababain. Ha? Damat Senyora Agusta ti dimteng. Mabit lang, Senyora! Umay kun lukatan tarwalan! Naimbaga oras mo, Benito. Ay, kastamot, Senyora. Mabit lang, Dumanon kayo, Senyora. At dayta ka manan, Benito. Sana, senyora, ti awag mo kanyak, ta saan nakadunya. Ay, agungot ni Senyor, no sana, Senyora, ti awag ko kada kayo. Bayamon no ni Esteban ti mangibaga. Sabali ni Esteban, Benito. Ay, uwan mo't kit Basta awagan naklatan iti Manang Augusta. Sana balin kaslang papaubingak. Saan mo't manang? Oh, Manang latan ti awag mo kanyak, ha, Benito? Ibagam ko makinilulita nga daak. Ibilin na kanong amin kini Pedrita nga may kapasyaran. Ay, day tangarod ti problema ka pampanunutan no sa di no tinapanan na. Anya, awan ni Lolita. Sapulak nga rod manang, jakmat masapulan. Siguro, aday di kwartuda. Kaya't mo asawan, di mo pa'y nakita manipo di tay bigat. Kasta nga rod manang, jakmat nga min nasiputan no bilang tarimwar. Apay nga Sa dino tinapanan ni Lolita. Ay, may kayo manang Agusta. Kaduan nak amang sapol ken kuana. Ibatay may kapidrita, adda kasarsaritak dito nagdakkel na balay ti manugang ko. Ningay, senyorita. Saan mi an nakita kan di Benito? Nalabit adda napanan na adin nasiputan ni Benito. Ala, imposible manang. Anya ti imposible, Pedrita. Imposible adi maamuan ni Benito, no adda mapanan na. Sana mabalin a pumanaw ni Senyorita Lolita, adi agpakada. Anya? Kasla diyo am-am mo di manugang yumat manang. Pedrita. Inak agtuktok iti kwarto da kan Senyor Esteban. Wano saan, iti kwarto na iranta para sa nga ili. Aladwa ata ama pa nagtuktok iti kwarto da. Ang mga no nagpupukit nagpreso iti kwarto, di na kaya ti rumwar. Benito, madanaganak ka ni Senyorita Lolita. Saan mi anaure asin mong bat iti panagtuktok mi iti kwarto da? Ne, apay ngay. Nurimwara di nagpakada kanya. Kat addadakas ama pasamak ken kuana. Mairaman naklakit day. Kasano nga rudaitan? At dalakid di iti kwarto da. Nakaturog nga ta. Tidakas na, maikawan ni Senyora Agusta. Makaaw-awi doon. At dala nga ruden ditoy. Di urain na no makariing ni Senyorita Lolita. Sigurado ka nga adala iji kwartuda? Nakaturog siguro. Madanaganak, Benito. Anyat pagdanagam ngay. Ang mga no kinabkabil manin ni Senyor Esteban. Kat di na kaya't makita ti inana ti langana. Iso asaan arumwan iti kwartuda. Oy, Pedrita. San man atila sasawam? Agpaisumot akabkabilan ni Senyor Esteban. Kakaasin tupay iti naminsay. Tangiwat mau!
Benito. Di ka la umayan ditoy. No day tala ag-obserbar ti aramidam. Sana kayat ni senyor ti kasta. Kasta Di ka lata nagsasaw. Di ka agibaga iti uray anya asan ang nasaya at kinimanang Agusta. Amangan no isumat ti makaala iti sakit na. No agibaga ka iti san ang nasaya at amar-aramid kinimanang Agusta. Nalawag ka digan ka, Pedrita. Unag. Sige. Inka kasarita ni Manang Agusta. Tapno saan ang matagtagan ang manguray kini Senyorita Lolita. Bueno, amigo. Inton bigat di panang paikamarin ko kadagiti kabarbaro na apit. Apag isunto nga roda na may karga iti pagbo na galugan mo dagiti bak apagay agatangem. Si, amigo. Mas dawaken ka. Takay kayat mugit din, jay baak ngem jay kaap-apit, amigo. Dayjay, ti kayat dagiti customer. Nabilad nulutuan, amigo. Ken, sam kano amarigatan ti agluto amang karkulo iti danom na. Sabagay, amigo. Isu na dagiti baak na pagay ti ilakom kanya. Sumarsaro nun talangan dagiti kabarbaro na naapit yo. Kasaluday to yan, Pedrita. Diyak ba't nakita ti anak ko? Manang Agusta. Madanaagan nakitikinunayo asana basta pumanaw ni Lolita. Kan saan mo ta kadwa ni Esteban iti napanan na? Ayan nga rodan ni Lolita. Dalakid di iti kwarto da iti asawa na. Nakaturog na ta. Ay, unay matla kita kinaturog na, no di pa ila na rieng. Gaganga iti babak nang ti maladaw nga agriing. Wano maturog iti saan bat nga oras ti pan naturog. Pedrita, amok ni Lolita. Di na ugali ti matmaturog iti aldaw. Basta ti amok, ada ijay silad da. Maditi inap ko, Pedrita. Manang Agusta. Dakasakit di ti mapaspasamak ki ni Lolita. Ibagaman kanya tagpaiso, Pedrita? Anya kagpaiso? Nasaya at kadimatlag ti trato ni Esteban ki ni Lolita? Pedrita? Sumbatan na! Dayta tilaglagi pam, Pedrita. Uray anyat mapaspasamak. Di ka agibaga iti saan anasaya at kinimanang Agusta. Nang runa lang arudan no may papan iti anak na. Dandani nga rod na ilawan ko nga imbaga akabkabilan ni Senyor Esteban ni Senyorita Lolita. Ay sus, agan anad ka. Panunutam nga umuna ti sawam no kasangom ni Manang Agusta. Imbag ta nagawid mo't lang. Ta imbagak nga amangan no simurot mo at ka ni Senyor adita na siputan. Nga raud. Katagyaman ka, tanamati asimurot kini Senyor Esteban. Tanusaan, sigurado nga damasukalan na amadi amar-aramid iti anak na. Sa dino, ti ayan ni Lolita. Anyamot ti baga kuman ni Lolita iti inana. Gagayem, di yu liwayan na tarabayan ti tunggal paset to'y kabarbaro anubela tayo anapauluan. El Uro con Sangre. Nobela ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, June Ributazo. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. El Uro con Sangre! El Uro con Sangre! Agyaman ka, Binita. Tanamati ni Manang Agusta simurot ni Senyorita Lolita kini Senyor Esteban. Tano saan? Sigurado nga masukalan na amadi amar-aramid iti anak na. Tangay nakapanawan ni Manang Agusta. Pilitin ta alokatan jay kwarto da Senyorita Lolita. Amuan tanupod no nga adda ijay ni Senyorita Lolita. Ay saan?
Di ta pakibiyangan ti anyaman apaset ti mansyon nga awan pamalubos ti amo ta alalaki. Ay nga madanagan ka ni Senyorita Lolita. Urayan ta makasangpet ni Senyor Esteban. Benito, Tapno awan madadahal nga oras, kita amon no anya ti matrabahom ditoy. Tanay, di pa'y nagsubli dagi jay dua babaunay. sige nga, Rod. Vamos, amigo Alfonso. Nakapoy kamat gayam na uminom, amiga. Kita pa'y naibos ti dua botella di vino na in-order ta. Napayagan day dinaudi na panaginom ta, amigo. Vamos! Vamos, amigo! Amano, di mo kabayan ti agawid na agkabalyo, amigo. Asino ti nagkula, amigo. Itulod ka na, amigo. Siya ti manigiyay di kabalyo. No, puede, amigo. Apay mat, amigo. No, puede, amigo. No. Kausatan, di parte ko, amigo. Delikado no agawid na saan ko na itulod. Apoy na di ka agaraw, amigo Alfonso. Vamos! Amigo! Di nang kabalan na awitin ti bagina. Kasalita ni siya ni Edita na tindera iti vino di tasano. Ibagak na iso ti mangkita ken ni amigo Esteban. Ipaigdatan iti akabaabang ko dito unag tistor. Bueno, sekan timang pantay ka ni amigo Esteban. Agawid to inton mausawan. Panawam, Senyor Alfonso? Adda na sisita na aramidek ijay balay ko. Iso na makamukan ken ni amigo. Adios. Pinanawan namat nga agpayson ni Senyor Esteban. Kat, nimat Senyor Esteban, inlayon nan tinaturo. Anyan? Uray kasta na karo ti bartag na. Kat, nagtaerlat ta. Ti agong na. Nagtundiris. Naging pis abibing. Domerderosas mat dagiti pingping na. Pangulutan ti buok na. Ay na, bagbagay na ti iming na. Kan tinaingpis abarbas na. Ay, nagkasatan ti asawa ni Senyor Esteban. Nagkasatan anak kasilo iti kastoy kagwapo ti lalaki. Ay, kasano nga tamot ang makasilo ak iti kaskin ni Senyor Esteban. Ala, makaliingsan. Adaywa, ang mga no ibaga na nga sa baling at aramigat. Kababain. Sumipngatan, Benito. Ngamawan pa ni Senyor Esteban. Di tapay mo't amo no sa dino ti ayan ni Senyorita Lolita. Anya ti aramidan ta. Jak amo. Ni Senyorita Lolita ti pagdanagak launay. Sige, makamuditan. Pilitin ta lukatan ti kwartuda. Masigurado nga adda ijay ni Senyorita Lolita. Juan, itay pa'y ang madandan aganak. Mala, umay kan Pedrita. Mapanta di ta may kaduakad sa aran. Italanad law ko. Nakakandado mo't gayam dito'y ruartiri daw to'y kwartuda.
Agungat lakit din ni Senyor Esteban inton sumangped. Kasano, madadaalan ti kandato. Day tamot ti pampanunutek. Nga mas dakdakas no at damot madian na pasama kan ni Senyorita. Sige, pilitin ta lukatan. Nay, Naltaten ti kandadaw. ilukat mo na. Ha? Nagsipngat. Sige, ta isarrak ko ti kingki. Sige, silawam ti intero a kwarto. Ha? Awan tao ditoy. Ay, silawam anaimbag ti kwarto senyorita? Ha? Ni senyorita? Ala, nakadasay gayam dita suelo? Senyorita Lolita! Senyorita! Ay, senyorita, anyad napasama ka da kayo. Senyorita? Na kayo kayang nga gasawa. Apay, senyorita! Impupok na kayo mat ni senyor dito'y kwarto yun. Awan ka di pa ni Esteban. Awan pa, senyorita. Ano kasta? Panawan lang dito'y. Amangan no patayan na kayo. Numadanunan na kayo dito'y kwarto mi. Subliyo ti kandado di taruar ti rikap. Anya? Anahan, rumar kayon. Kayon. Ay, tiyakon magawitan dagiti matak nagkidam. Agsanggirak dito'y diding. Uray tadabang kito ang nagtugawak dito'y ulunganan ni Senyor Esteban. Ha? Makariinan ni Senyor Esteban? Ala, anya nga tadi bagana. Tadi to'y matan tinagtulugan na. Porque, ¿a dónde mi? Anya't sasawunan. Idita, Senyor, nalaos ti Bartakyo, idirabi Kat dito'y matitinurong yo. ¿qué? Ha? Senyor, jak mauawatan ti bagbagayo? Awan te amunisika. Senyor? Anya, tinaramid ni Sika, kinisyak? Ha? Ni, awan, senyor. Saan kayo sinagsagin? Diantre! Makapa... Diantre! Nagbastos kat gaya man daytoy. Nadadaalan ti kinatar na. Ay, Yaman te estoy. bigla na punas ti panagraam ko kankwana. Tsak naawatan di dadto mga imbagbaga na. Amok adakos ti imbagbaga na may papan kanya. Tinurong na nga ta. Ha? Aday chay ti kabalyo na? Di pa'y lako maitaray-taray ti kabalyo na tapno matinag. Masurunak! Hey! Ha! Ha! Napanan. Ha? Masurunak. Nagtaer.
kurso na daktitar na. Ngam, awan mat gayam modo na. Uminom ka, senyorita. Kalpasan na, irwar kon da ito'y tre nga ayan tinanganam. Wen Pedrita, tapno di madlaw ni Esteban nga da sa bali anak kastrik dito ay. Tapno di na maduktalan a pinilit yu alinukatan tiri daw ti kwarto mi. Tapno maikandak la iti tarawan. Sige, irwar mo kita. Benito, Senyorita, isublim ti rikap iti sigod a kasasangad na itay. Ikandadong matlanga kasi ti sigod, ha? ang senyorita. Alan, darasan nyo ti agkaraw. Ang mga nasumangpat matlang di asawa. Sige. Pedrita, rumuatan. Ha, dana pagtikabalyo. Masiguradok ani Senyor Esteban tinakakabalyo. Iso. Benito! Ayan ni sika! Benito! Senyor! Anya day jay, senyor? Ay, lukatak gayam ti ruangan palandok. Tonto! Lukatang tiruangan na bakal! Wan, senyor! Agdan din na ulpit na asawa. Adakon, mi amor. Esteban, Estupida! Berber nga sa nagmaran. dispensa, mi amor. Dispensa. Talaga na natangken ti ulo ni Sika. Iso na nanosam ti may kulkulong dito'y kwarto no adda papanan ni siya. Kasto yung ti aramidem tunggal pumanaw ka. Kasyan nagkumamat. Pasensya. Nakadumi ni amigo Alfonso tinaginomi ti vino. Nagintan. Nakaingal ti payod na. Anyan. Di na pa'y dinamag no mabisinak. Impupok nagditoy. Nabatad kan kwa na sa anak anangan apulos. Nga, kaslawan ang yaman na kan kwa na. Nakaturog at agos. Rumuarak ti kwarto. Mapanak iti komidor kat mangisagana ang iti taraon. Senyorita. Benito? Si kaday ta sumersirip di tatawa? Wen, senyorita. Lukatan tiri daw dito'y likod. Sige, mabitlaan. Apay asaririin pala ni Benito. Sige, umay ka, Benito. Alam daytoy. Linutok daytoy para ken ka. Isu na lang ta, jakon nayag, ta simmangpetmeten ni Senyor Esteban. Nakaturog at agos. Agat arak. Ay, nabartek da nga ta, ije amigo na. Imbagkit di ta nabalan na pa itinagkabalyaw. Imbag ta di natinag. Wen anya? Ala, amon, para ken ka daytoy. Agyaman at Benito. Naimbag kayo unay kanya. Ngam ti asawak. Awanan yaman na kankwan at inaramit na. Naulpit ni Esteban. Bayamon na panunute, no anyaman ti inaramid na ken ka, senyorita. Pinapatag, kargam ta tiyan mo, tapno di ka makaala iti sakit mo.
kuan niya Benito. Inikam ni senyorita iti kananan. Wen, impan ko dyan kargam iti malukong. Nairidap ko batan. Nalukagak itay, gapo itiddan apag ti kabalyon, senyor. Sangsangpet na. Ang agururok ka nun kuna ni senyorita. Nakaturog adagos. Nasaya at nakaturog, tapno makapanganmat ni senyorita Lolita. Iso nga rod a kinunak amapanlangan iti komedor amangan. Amangan no makariing pa iti asawa na kat kabilin namanayn. Wenno ipupok namanayn. Naulpit ni senyor. Tangiwat mo. Ay, Uray kasano pa iti kinaulpit na iti asawa na. Awan karbangan tamang babalaw ken kuana. ngam kasi ni senyorita Lolita. Sapay di damat nagkita nga agina. Bayam latan. Data ti agbanag ang nakakaasay no pakibyangan ta ida. Oh, mangan kayon. Agbusog kayo ita at adutin sangpit ko akanan yaw. Sika, tikaduan iti ka na, distalyon. Napakapsutan kan sakit di Pinarigat mo kit din ti nasawam itay. Grabe ka, istalyon. Nene. Masurong kan samot kanyak. Impakat mo man ti kinataraki maun. Kuma, agsikog adagos ti nasawa man niya. Tapno adamat ten tumaod apulim. Benito, Senyor. isagana ni Sika ni Stalyon. Oray ti kabalyo ni Sika. Mapantay jay away. Areglado, senyor. Ay, agaluwad itadag iti sukir aman nalon. Sigurado ang mapanin agsingir ni senyor. Tawan mo't uray may sapay ang nagitulod iti abang da iti talon. Agalwad dagi jay ita. Oh, anya. Nayagyaw amin dito yan, dagiti pagabangyaw. Ay, wala makalob. Nayagmay. Tinong palyaw, nagsasaritaan tayaw. Kunama, hanggang kaskas diya, basit tinabate. Wala, aganos tayo pailahay nga. Baliwan tayo tao, makisarita iti amo tayo. Sundalang ta, mga nodina. Aturgaran dagito inornong tayo dito. Binaarba arapagay. Abang saan pa'y kita malao namin dagiti kamarin na dito. Ada dua nakakabalwa sumungad, ama! Ano nakakabalya sumungad? Dadan! Daistipan kan binito dagitan. Anya ti aramiden ni Esteban iti kurang apagbayad dagiti katalunan na. Gagayem, di uliway na dinggen ti tuloy ti kabarbaro a nobela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre. Nobela ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Jun Ributaso. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng estasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas, nalaos ti Bartek ni Esteban, kat sana nakaawid adagos. Nakaturog iti ayan ni Idita nga aglaklako iti arak. Kabayatan na, saan ang makaid na da Benito ken Pedrita. Pinilit na alinukatan ti nakakandado a kwarto da Esteban ken Lolita. Nakigtut da, gaputa nakadasay ni Lolita iti swelo. Inasikaso da ni Lolita. Pinakan ni Pedrita ngem kalpasan ti pannangan na. Inwar ad dagos ni Pedrita ti tray. Ken inkandado damot lang ti ridaw ti kwarto. Parbangunen iti sumangpot ni Esteban. Ad-adda anasayer ni Lolita.
Gaputa kaslawan anyaman kini Esteban tinaramid na. Kabigatan na, nagrubwat da kini Benito, ket napanda iti ayan dagiti mannalon. Itagagayem, denggen nyo tituloy iti nobela tayo anapaulwan. El Uro con Sangre! Ay, dadan! Kaya Esteban kan Benito dagitan! Ay, delikadaw. Ako limag kayaw! Bayan niyo asaklatan ti makisarita iti amo tayaw! Sige, Ama. No, saktan na kayo. Sana mabalin na di ka maggaraw. Nagpangas da ita binitaw. Kung amlansada nagkapo dito ti Jaskay. Ay, anyang gata ti aramidon na. No, mamuan na kurang tinaordong dito apag-abang iti dagana. Orke. Awan man latag tagari ka da kayo, natatao. Ay, naibaga orasyon, senyor. Ha! Da kayo at tonto. Kaslaak lag bibisin iti kastane pagpakita ni da kayo. Amaw, senyor, dispensaren na kami lakumaan. No, saan mi pa'y anay tulod ti abang mi iti dagayaw. Muy bien. Imbag man, tamo yung asawan ti kasta? No saan pa'y na umay ni siya, di yo pa'y tulog ti utang yo. Itulog mi mat kat senyor. Dayta, kas makita mat dagita, nakakariton apagay. Pinulo a baar dagita. Basit iti panagkita. Agkurang samot da itala kay kalob. Talaga kurang senyor. No pwede, senyor juez. Ha! Nagkunana kurang ti bayad yo iti abang ti dagak. Imbagamin ti rason. No apayan na kurang ti itid mi nga abang ti dagayo, senyor. No pwede. Masapol na kompleto ti ipampan ni siya kadagiti kamarin. Hala! Isobliyo dagiti kinisayo! No pwede! Senyor. Senyor, sagsasang apulo laang mata porsyento ti nakisay. Basit laang. Kisang apulo, kikwanto! Awan pagibiyangan ni siya. Basta tinabalor, itedyo, husto na abang tinagak. Matay kami matun itibisin, no? Itad mi amin, senyor. Awan pagibiyangan ni siya. Hala! Isobliyo ti kurang ti bayad yo. Saan na pumanaw ni Dagamikin ni Benito dito'y purok, no diyo isoble. Saan nga enruar ni Benito dagiti kabalyo? Tinakan na lagtaidan iti kwadra. Irwar ko ti maysa a kabalyo. Agsanayak nga agsakay iti kabalyo. Addan padas ko nga agsakay iti kabalyo. Tarinugyak idin ti agsanay idi sakbay ti kalay sami ken ni Esteban. Sayang lang amin. Tadi na kung insuri kay idi nagasawa kamin. Kumusta kan? Sikatay imbaga idi ni Esteban apagsakayak na agsanay. Nasingput ka kano? Kaya't ko ti makasursurong nga agsakay iti kabalyo. Tapno makasurutak ka ni Esteban, no agsawar iti kabakiran a masakupan ti Asyenda Gabriel. Senyorita. Apingada ka dita kwadra. Pedrita, agadalak nga agsakay iti kabalyo. Anya? Ay sus, saan anala ka ti pampanunutam?
Ang mga dumadisgrasya ka laang. Rinugyak idin tinagsanay. Iso adinak pakadanagan. Insuro kanya kun ni Esteban titaktika tapno sa anak amatinag. Anya? Irwar ko daytoy. Anya? Dinak pakadanagan, Pedrita. Dito'y laang mataglawlaw ti Villa ti pagsanayak. Sa anak nga umadayo. Nagrigat alabaan ti jacket ni senyor. Kasano? Paturay na iti nagpuskol ti murang iti manggas na. Sanan tusukatan. Ah, amo na matgayam ti agkabalyo. Yam amak kulakit din nga amangan no makaibat kat matinag iti bukot ti kabalyo. Kitaan nga pa ng Pedrita! Patarayan ko ti kabalyo! Ha? Ay saan senyorita? Amangan no madisgrasya ka! Allah! Dayjayan ni senyorita. Dinsamat agrikos. Rimuaran iti nakalukat arwangan alando. Senyorita! Di ka rumuar! Agsubli ka! Ay sus ataw, inlay-layon nan. Anyalakit din ni Lolita. Diyakon babalawon ni senyor no parigatin nan tumanon. Gapo iti dayta nga inaramid na. Sukir mat ngamin. Ho! 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 Naglaylayo na nagtartaray. Kasano? Jack matan masurutan itay no kasano pagsardangan sa agsubli. Nakadayo kamin. Sukir ka. Apaya din nakin kaskaso itay. Ita, sa dinon to'y ayanta. Sa bagay, masakupan pa'y lang ti Asyenda Gabriel dito'y. Jakmat pa'y nadanon ti dakkal arwangan a pagsarkan iti Asyenda. Saan na kamayaw awan dito'y? Ha? Doa kabalyo ti agsarsaro no asumungad. Da Esteban kan Benito dagiti nakakabalyo. Dirumbang amadanunan dak dito'y. Anya garamida. Oh! 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 Lolita! Kunak tungat. Agungat. May esposo. Dispensame. Pinadas ko lang tinagsakay. Ngam, inya dayo nakmatan. Diya ka mo pagsardangan. Ke? Noan niya lalita na rason ti parparbonisi ka. Por favor, mi esposo. Mamati ka kanyag. Hana, umasideg ni si din siya. Pronto! Si! Umayakwan! Diyos ko, sabay ko mata din at kabilan. Oh, kumpet ni Sika iti braso ni siya. Sumakay ni Sika iti likoda. Juan. Oh? Benito! Senyor! Ukudin ni Sika na itala kabalyo. Agsubli tayo ni Villa. Uwan, senyor! Hey! Ya! Ya! Kumpat na rembag ni Sika. Ang mga numatinag ni Sika Lolita. Ya! Ya! Tinak pinagtagaryan ni Esteban. Nagdiretso iti kwarto, apaman ang nakasangpit kami dito Villa. Amo kakaluksaw nak. Ngam imbaglangan ta dinak sinaktan. Senyorita, Pedrita, Kasta unay adanak ko itaya. Talaga ati amukat,
kabilon na kamanan ni senyor. Saan? Di na kinabil. Iso na lang tad inakmatan kasasao. Tidakas na no, tsim-tsimpuan na ka. Napaliiw kung ti ugali ni senyor. Anya? Ada pakarwan na kunak. Tano da duma kat, nagsingpet mo't. Ngam apay ano da duma. Kurang nala mapatay na kan. Wan nga rod. Ayuhan, imay ni Madam Agusta idi kalman. Ngam di na ka nakita. Takasano, nakapupok kamat gayam iti kwartuyo. Adda di mi nagkinaawatan ka ni Esteban. Idi agrubrubuat amapan ije pueblo. Gapo iti ungat na. Imbaga na asaan na kamakarwar iti kwarto mi. Kat inkandado na matgayam iti ruwar tiri daw. Pilitin mi kumaalukatan ti kwartuyo. Ngam napanunot ni Benito. Nga amangan no anyamot ti aramiden ni mamang mo. No maamuan na nga ulpitan na ka ni senyor. Nasaya at mat, tadiyo pinilit alinukatan tiri daw. Wan nga rod. Ngam dandani kamot na tay. Saan? Nakapsutak laang, tanakaro tibisin ko iti kalman. Kasano? Sa anak pa'y anagarmusar. Sa anak manan anangal daw. Iso akim mapsutak iti husto. Ulay kat ngaminan ni senyor. No, di mo babalawan ti asawa. Ha? Ay ayatak unay ni Esteban. Iso ajak kayat apasakitan. Kan ad-ad dapay ajak kayat apasakitan ti sabali. Maawatan na kadi, Pedrita? Ha? Oon. Maawatan ka, senyorita. Wen ko naklatan ay di dinamag na numaawatak ti kasjay nga aramiden na. Ngam kinapudno na, sana ka pabor iti kasjay. Isulaang ti agay-ayat. Dinsamot ay ayatan ni Senyor Esteban. Anya ka din ti kasta nga ibagbagang, Pedrita. Ay na, masurunak ngamin ka ni senyorita. Ay ayatin na kanuunay ni senyor. Idin to taparparigaten na lang aruden. Awan karbangam amang babalaw kini senyorita iti dayta. Bagi na dayjay. Puso na ken panunot na ti paspasakitan na. Pagayatan na ti aramiden na. Isu abay bayam ah. Jak malapdan ti agmuryot. Makapasuron, Benito. Huston, Pedrita. Anya ka kade? Alawan, saan akon nga agsaupay? Ayan ni Pedrita, Benito. Ay, pinagawit ko ni Jay Away, senyor. Kasta? Apa ay, senyor? Sayang. Saan na nakasarita ni siya? Bilinag ko man agitugot itiado na prutas kan natang inton umay dito Villa. Day talaga yam, senyor. Mabalin ko mati agawid inton rabi eh. Bueno, agawid nga ron ni Sika, Benito? Uwan, senyor. Bayan nyo, siyaktong timang itugot kadagiti prutas kan natang nga ibagbagayaw. No, Benito. Saan na umiyan ni Sika ijayaway? Ha? Agsubli na dagos ni Sika. Hawan pa'y dagiti gwardya dito Villa. Iso na agsubli ni Sika tapno adda gwardya. Sige, no kastati ko nam, senyor. Agsubliak adagaws. Innaklang ibagaki ni Pedrita tibilin yaw, ta agpapuros kadagiti mannalon iti prutas inton bigat. Si, nilangan Pedrita ti mangyag iti prutas. Sige, Benito, mapanen ni Sika. Uwan, senyor. Itanak pa'y dito kwarto. Nga, di matla sumurakan ni Esteban. Isudaitan. Insaganak ti bagik para kan kuana. Nga, agkulayaw matirignak no malagip ko ti Estelo na. Kasla matayak iti panagrignak.
Nukas dyan nga ikutan na ti asawa. Ang sana bale. Mi esposa. Ha? Bumangon ni Sika di takatre. Ha? Porque mi esposo? Pronto! When? Diyos ko. Kanya nga tati aramidan na kanya. Apay ka di. Ada iparamid mo kanya. Salir! Papay! Abandona mi, Lolita! Pronto! Porque mi esposo. Di na ka di kaya't akaden na may tipan naturog mo. Abandona mi, Lolita! Pronto! Salir! Kogdarte para kinisika! Maldita na esposa! Traidora! Diyos ko. Anyat nagbasulag iti asawa. Kapanggapuan na amang ulpit kanya. Senyorita? Senyorita? Apay ang nakadalupisak ka iti swelo. Agsangsangit ka. Mang Benito. Ha? Mang Benito. Ay, kwa. Labing itak, senyorita. Di nakarako pa rin. Ang mga nusabali ti panunutan ni senyor no makita na ta. Mang Benito. Apayakas to iti araramidan ni senyor mo kanyak. Kwa. Dispensarem, senyorita. No damagam no apay akas ta ti aramidan ni senyor kan ka. Jak kayat ti agibaga. Amom ti makagapo. Amok, ngamjak kayat ti mangibaga. Damagam tulaangan kini senyor. Saan? Sikan ti pagdamagak. Anya ti gapur na Mang Benito. Por favor, ibagam. Senyorita. Pangasim. Ibagam no anya. Ibagam, Mang Benito. Anya ti basol ni Lolita iti asawa na. Gagayem, di uliwayan na denggen ti tuloy ito'y kabarbaro a nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre. Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Jun Ributaso. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas. Napan da Don Esteban ken ti katalek na ani Benito iti purok dagiti mannalon. Idi saan a mauray ti don ti panangitulod da iti abang da kadagiti taltalunan da iti Hacienda Gabriel. Nakapungtot ni Don Esteban idi nagkalintigan dagiti mannalon iti panangkistay da iti 10% ti sigod nga abang da. Di na intulok ti kayat dagiti mannalon a masurot. Kabayatan na nagsakay ni Lolita iti maysa a kabalyo, ket di na napuutan ti panangyadayo daytoy kenkwana. Nasalaw da Don Esteban ken Benito, ket nakapungtot manen ti don. Karabyan na, insagana ni Lolita ti bagina para iti asawa na. Ngem anyan apan nakakelaat na, iti simrek ni Don Esteban, gaputa imbes alailwen na daytoy. Pinarwar na kitdi iti kwartuda. Ket ita, adtuyen ti tuloy ti kabarbaro a drama tayo anapauluan.
El Uro con Sangre! Dak kaya ti makibiyang kada kayo, Senyorita Lolita. Damagam tulangan kini Senyor ti gapuna no apay akagurguran na ka. Saan? Sikan ti pagdamagat, taginunamat nga amom. Anya ti makagapo mang binito. Dispensarem, Senyorita. Awan ti may bagakan ka. Ala, ingkakit maturugay. Mapankan iti kwartuyo kini Senyor. Intrang ka na tiri daw. Tinarwarnak nga rodan. Hindi nag-ay-ayatin ti asawak ng binito. Masyanak iti daytoy a babae. Di rumbang nga agibagaak iti urayan niya. May papan iti problema da nga agasawa. Napatag ti panagserbik dito'y Asyenda Gabriel. Isu arumbang nalaang asalwadak ti dayaw ko kini Senyor. Apayakit kita anak matlatan. Ibagam ko matiam mo magapuna. No apayagas ti trato ni Senyor mo kanyak. Pangaasim. Imbaga kon, Senyorita. Awan ti maibagakan ka. Isu nga agsublikan iti kwartuyo kini Senyor Esteban. Nalamag ti rabi. Ngam, agaano sak dito'y sofa. Diyak kaya't ti mapan madurog kadag iti sabali a kwarto dito'y Filia. Nasaysaya at no makita ni Esteban ti kastoy akasasaad ko. Gapo iti panang parwar na kanyak iti kwarto mi. Diyos ko, apay nga mi nakastoy ti trato na kanyak. Di nagkadi ay ayaten ti asawak. Ngam no di nag ay ayaten. Apay ngayon kanay sanag. Anya ti basal ko iti asawag. Narnekan ti turog ni Siak. Awan ngamin. Dito'y sala tinagturogan ni Lolita. Awan duman ni Iso'y tinagkulob na aso tawan ulas na. Ringag ti jantay na babae. Lolita! Lolita! Dispensa, saan na ka nakariing adagos? Jantay ka na, mujer! Apay na dito'y sofa tinagturogan ni Siga? Nalipatan na ka di a pinarwar na kiti kwarto mi. Apay na saan namapan ni Sika iti kestrom? Ijay ko mati nagturugan ni Sika. Mi esposo, apay akas to'y matantera rumidam kanyag. Anya ti basol ko. Tungka! Saan nadamagan ni Sika ti kasta? Tamo ni Sika ti gapula. Awan amok apagkurkurangat. Wano pagbasbasulak. Tapno dosaan nagkakastoy. Estupida! Apay atratuan nagakas latagabo. Kunat na napatagak kan ka, Esteban. Apay ang ginabilak manan. Manuka din nadaras na imbaga ni Siak. Lasaan na kayat ni Siak ti mabirberlasan? Talaga na!
Pinabubo ni Sika, Lolita! Saan na makauawat ni Sika? Oh! Ala! Ayusan ni Sika ti kumida. Preparar mi kumida. Wen, sige. Mapana ko ni Jay kusina. Isa ka na ko, di ka na. Kasyam-syampum manen, istalyon. Apag isunod na papananyo kini senyorita. Nagwapo ka manen, nasakayan ti amo. Na, daytoy mati pa kaay-aywak iti daytoy akabalyo. Takaslama ka awat iti sao. Dito. Isagana ni si Canistalyon. Arigladon, senyor. Kabangbangluan na. Ta pinagsampok manan iti naggapoy jay Espanya asampu na. Muy bien. Amang ano kayat mo pa'y pugsitak iti bangbanglaw, senyor. Saanen, Benito? Wilgayam, naitulod amin iti kamarin ti kadagupan ti abang dagiti labradores. Wen, senyor. Ado ti agreklamo. Agbisinda ka nun. Ha! Awan pagibiyangan ni Siak no di dayagawa nagtrabaho. Ado di ti mabalinda na sumrekan tapno adda pagbiag ni Suda. Panagtalon ka no lang ti amuda at trabaho, senyor. Porke? Asino taking basol, Benito? Siak ka din? Ay, saan senyor? Mutwagayam. Oray matay ni Suda ti bisin. Awan pakasiguran ni Siak, Benito. Oh! 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 Nakadanon tan dito'y pueblo, Estalyon. Yamsaan ka na iserek iti merkado. Ibaod ka dita po onte akasya. At dalaeng gatangan ni Siak iti suki ni Siak naglaklako iti gurra. Ipadawat ni Siak deto'y daan na gurra. Ni Benito ti pangirigaluan ni Siak. Daan una yan, di payabiyab ni iso, tadi mat makagatang iti kasukat na. Senyor Esteban, Oh, itita. Anya ti gagaram dito eh. aday pagpagatang ti amok ang mailako iti bambantayak a pagtagilakwan iti ayan ti taberna, senyor. May ibus nga minen dagiti pundumi at tagilako. Muno ti amom. Ala, madimatikas na nga ibagam iti amok a senyor. Nasirib ti amok, nalaing a negosyante. Apay na dito'y pa'y merkado di pueblo, ti pagsakadaan ni iso iti tagilako. Dakdakel ti maganar ni iso no mapanagangka ti jay kabisera. Basit lang mati pagatang na dito'y, senyor. Ado, ti gatangan ni Sika, idita. Basit lang, senyor. Awan ni Benito na kaduan ni Siak idita. Mabisin ni Siak. Iso na kayat ni Siak ti mangan dita di klas sinapanganan. Ha? Umay ni Sika idita. Sika ti kaduan ni Siak na mangan dita restaurant. Ha? Ala, senyor. Vamos, idita. Mapahin. Idita. Uwan, senyor. Anya pailat orayat nga. Ilibre na kumat nga ta. Pakaidayawak launay ti makilanglang kini Senyor Esteban. Idita. Manot edad ni Sikan. Han? Senyor, bakit ako nabalasang? Saan ka pa'y namakuna na bakit?
Hermosa ni Sika. Manuntidad ni Sika? Nasuro ka na 30 anyos ko, senyor. Oh, saan namadlaw? Hermosa ni Sika. Ala ni senyor. Awan ka di, ti agdat-daton kini Sika. Uno, ada ka din nubyo ni Sika. Ala. Awan pa'y nobyok, senyor. Diyak pa'y napadasan. Kasta? Kaya't naksakit di ababayan da ito yabak na. Kumano diyak amo nga at asawa na. Hala, ibusentan dagito'y nakadasar na taraon. Lipatan ni Sika dagiti dinamdamag ni siya. Kaya't la ni siya, na maam-am mo na naimbag ni Sika. Agyamanak dito yung libre at taraon, senyor. Kastalaeng ni Siak, no korsonada ni Siak, ti mga nawan kakuyong ni Siak. No asino ti mabalin ni Siak na wisen, swerte, tamangan iti libre. Un nga rod, senyor. Talagaan na swerte ak itangal daw. Nakapanganak iti naimas. Libre pa'y. Sana mariro ni Siak. Mi amigo Esteban, te katuan idita mangan idita a restaurant. Anyati parangarang te panaglang-lang na namangmangan. Nakitakti kinasingita nga agsarsarita. Anyati kayat na iparang na yay. Pagin ni siya, nakita kami kani amigo Esteban. At narito sirok ti akasya ni Stalyon na kabalyo ni Iso. May dalaki di kabalyo na tinagsakayan ni Iso na nagpapueblo. Amigo Alfonso! Amigo! Saan ka na nakita kita, Berna? Sika kumati kadwa ni Siak na nagkumida. Kasta ka di? Mabising siya, amigo. Ngam nakita ni Siak ni Sika, nakadwam ni Idita. Sa balin na panganan din na panag-amigo. Anya? Apay na di may ni Sika, itayan mi kinidita, amigo. Tapno saan maistorbo ni Siak ni da kayo? Amigo, sa balit ipampalunutan ni Sika. Apay, amigo. Nagriro ka din ni Siak, iti pagarop. Malisyoso ni Sika. Awan da ita, amigo. Kaya't laeng ni Siak na dakadwa ni Siak na bangan. Dagay laeng, amigo. At dagi ni Sika, no sa balit ipagaropan ni Sika. Sa dino ti kayat mo napapananta, amigo. Sarakan ta dagiti amigo tayo kabisera. Muy bien. Husto ni Sika, amigo. Nabayagan day di pa nagsasarak tayo iti tabel na iti kabisera. Vamos, amigo. Oops. Agkarera ta na agpakabisera, amigo Alfonso. Arreglado, amigo. Hey! Hey! Vamos, amigo! Kamasin ni ka kayo na kami ginsalyon! Kaslaimanan ti panagpataray ni amigo Esteban. Tamatin ka ni amigo Esteban. Manang Pedrita, agyaman nagtadda ka. Kas asawa ni Benito, katalagyo dito'y Villa. Rumbang laeng nga umayak lata. Tapno tulong kadagiti trabaho na. Wen,
Umay ka na yun. Tapno adda makasarsaritak. Apay no, agpasyar kamot ngamin. Saan na mabalin? Apay kit din. Kat ado ti kwartayo. Istrikto unay ni Esteban. Nauyong kanyak no adadyak tong palen abilin na. Kaya't mo asawan, di na kaya't nagpasyar ka? Siloso ti asawak. Iso akasayaatan no agtali na edaklatan dito'y Villa. Ay, awan nga rod ano kasta? Ngam, naragsakak. Uray siloso ni Esteban. Ay ayatek namin. Sabali ka talaga, Senyorita Lolita. Umay ka. Kaduan na ngagmerienda. Napsugak pa'y, si kalatan ti agmerienda. Saan na mabalin adi ka agmerienda manang Pedrita? Ayabang kit din ni Mang Benito, takadwatang agmerienda. Makumikom ijelikot. Di, ibagam nga isardang na pailaang ti araramidan na. Orasan ti panagmerienda. Sige man langan. Ayabak nga rod ni Benito. Mariknak. Masyan kanyak ni Manang Pedrita. Ngam, adda pang mabalaw na. Di na ngamin maawatan ti Riknak. Agano saklat ta itisidong ni Esteban. Patsak nga agbaliw ito inton addan anak mi. Awan asin ni Don Esteban, bakit? Kasanutan lakay. Kumaano bak nang mutjay anak tagantay jay syudad. Nasakitin agam ko iti amo tayo. Ta sino mo ti di agsakit tinakam na. Nalpasyo lang arudan nga inlasin ti umno abingay tayo ang nagtalaw. Yung pinilit na paila nga inala amay. Nulabsen ti agsarita. Sa nga kamot lang nga irek timbati na abingay tayo. Kasi tayo nga agbabanog iti dagana. Saan ang mabalinti kastoy? Na mga nudakas ti mapagtangmaw. Pagkalmaang tariknam. Inakasaw dagiti padak alalaki dito'y puraw. Mangbukil kami iti union. Anya? Aging ga iti awan ti agtured alumaban iti dayjay adon Esteban. Aramidin nan tulata ti kayat na apan ang ulpit ka datayaw. Panawan ka pa dito'y balay tabakad. Ay, kalaw di kang dardarasugaws. Agpanunot ka nga umuna. Anya ti makunayaw kakadwa. Umanamong kayaw iti baga. Delikado tayo magpanunuto, mama. Ang mga delikado tayo tinita. Mabuting kayaw. Adadalangan ba na nakakasit na pamilya tayo nung makaunot ni Don Esteban? Papanahon na tayo dito Hacienda Gabriel. Lukas ka. Mabuting kayaw. Anya nga ron karamidan yaw. Urayan nyo lang ngayon. Amatay kayo as mabulagat. Awan galaw yaw amang sapul iti patas sa laban. Apay nga awan nagtagay. Talagang awan ti umayo itim bagat. Delikado nga ba? Narigat ti kasjay. Mala. Adda ka da kayaw. Agtignayak asisya. Sumitngelten ngem awan pay ni Senyor Esteban. Napananangata. Mang Benito? Mang Benito? Apay, senyorita? Ada lagit di tao iti ayan dagiti kamarin. Ada nagsilaw alente ejay, ngam apagbiit laeng. Ingka kitaan, amangan no adag takaw. Asino titawa anadlaw ni Lolita, iti ayan dagiti kamarin. Gagayem, di liwayan na dinggen, ti tuloy, ti drama tayo anapauluan.
El Uro con Sangre. Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Technical Supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. El Uro con Sangre! El Uro con Sangre! Inabalabas, imparik na ni Don Esteban ti pungtot na kinilulita, babaan ti banang parwar na iti kwartuda. Naturog na rod ni Lulita iti sopa iti salas ti Villa. Saan lata na siya ni Don Esteban, ket kinabil namanen iti kabigatan na. Iti turok dagiti mannalon, saan met anakaid na nila kay kalog, gapo iti dida pan nakaipilit iti kayat da mapasamak, iti pan nakabingay dagiti naapit a pagay. Kinasarita na nga rod dagiti pada na lalaki iti purok, ket adda imbaga na ngaramiden da, ngem awan tim manamong kenkwana. Karabyan na, urayan ni Benito ti sasangpet ni Don Esteban nga amo na, idi nasitgan ni Lolita. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Adda lakit di tao iti ayan dagiti kamarin. Adda nagsilaw alente ijay, ngam apagbiit laeng. Anya? Inka kitaan, tamangan no adda agtakaw. Nangato ti bakod anang sakop iti ayan dagiti kamarin, senyorita. Sana basta makastrad ti asino man. Mang Benito, di ka agtalak unay. Ay, Ala, adda ken kano di mo mapankitaan. Basta imbagak tinakitag. Si kanto ti agsungbat iti amom intun sumangpet, no adda saan anasaya at amaaramid ita arabii. Diyos kay, nablesan sa amat ng tilipay-lipay ko. Diyak nyamin nakarkulo ti itatapwak ko itay makasalpak iti bakod. Marigatan at amag na. Nasipnet. Oray ko mga iswitch ko manin tilintay. Delikado. Amang ano, madlawdak dito'y adyak pa'y na ipatungpal ti gagarak. Naibulang pa'y kindi ti daduma a petrolyaw ngayon niya lison ko dito'y galaw na. Imbag tanda pa'y nabatay. Maaramat ko pa'y laeng iti planaw ka. Itayak pa'y ditaw ya. Awan lakit diditan ni Benito. Agaw-awid dayjay no iti malam. Iso adayjay laeng Esteban Gabriel ti adda dita. Di nanto kabailan aseb-seban ti parno ayak nga uram. Isoyat kon tinabati a petrolyo iti adigi-digi ti kamarain. Silmutak tumatan ti sanga bantay a nakapempen agarami iti ampir ti kwadra. Kitarek man, no addan to pa'y pakairanodan day tabak ng kadagiti inaguman na nga apit na. Danapag ti kabalo day jaya. Nasumangkot ang nakakapalyaw. Nagsardang itayan titakil arawangan. Lukas ka ni Don Esteban de Simangpan. Benito! Lukatante ruangan! Buen senyor! Diyos kay. Ni Esteban nagpaiso ti dimtang. Ang tapay lang kita bilya ni Benito. Oh, jak sakit di may patong paltiplanaw.
Kung naglano nagawidan ni Sika, Benito. Saan ko ang mabalinti agawid? Daging gaiti di kay makasangpet, senyor. Malaksid lang ano, adda kayo iti bakasyon. Muy bien, Benito. Dayta ti magustuhan ni siya kinisika na inkargado. Aramidak ti amin, tapno awan maibagayo kanyak, senyor. Muy bien. Sa anak na naistrikto na mo. Basta na pudno ti agserbi kanya. Senyor. Awatan ni Sika ti sweldo ni Sika kas inkargado. Agyamanak, senyor. Agyamanak. Basta napudno ni Sika na inkargado dito Hacienda Gabriel, saan na may tantan ti panagsweldo ni Sika? Ken, posible, na adanto pa'y umento ni Sika. Tani, nagbaliwan titawan. Agyamanak no kasta, senyor. Saan na siya na naimot? Basta saan nadadahilan ni Sika ti konfiyansa ni siya. Diyak maramit ti kasta, senyor. Napudno ak kada kayo, gaputawanan ti masarakat anasaysaya at paingam da kayo. Muy bien! Maragsa ka na, iti bagbaga ni Sika, Benito! Saan met na kaya't ni siya? Nagbalin ni Sika na lastimo sa Lolita. Ison na. Bueno, perdonar to. Agpaiso? Agpaiso, mi amor? Agyaman na. Kunaklano din ako at mapakawan. Agyaman at mi amor. Bueno, saanen nagsangit ni Sika. Punasan ni Sika, ti agarobos na lagrimas. Wen, saan ako nagsangit? Punasa kong dagitilwak, gaputan na pakawan na kun. Perdonar mi amor. Mi amor. Yo te amo. Pinaragsak ni Sika ni siya. Oray siya, mi amor. Daytoy akan ito ti kararagsakan para kanyak. Nasamit ka nga agayan. Basta saan ka nagbalin na traidor, Lolita. No, mi amor. Diyak to agaramid iti uray anya apagsakitan tinakom mo. Gracias, mi amor. Bueno, maturugan ni Sika. Maturog tan, kunam. Apay asyak laang ti maturog. Dohata ang maturog. Bueno, maturog tan. Agyaman ak Diyos ko. Kunaklano din akong mapakawan ti asawak. Kunak nugun-udan nakmanan akas iti sikwan. Angam, saan? Di na impakat ti inaayop nga estilo na. Agyaman ak Diyos ko. Kung kanayo na nakastoy ti kinalailo ni Esteban kanyak. Gumilaya banti oram. Nabuwak mo itong dagiti kabalyo iti kwadra.
imbag lakit eh. Ta nakabanlasiw akon itibakaw ta di napakarwan ti bulak. Marigata nag-amag na. Ngayon mo asapol ang makadayo akon iti Villa Gabriel. Anya day, Jay? Kasla maringguran dagiti kabalyo. Mi amor? Mi amor, agriin ka. Mi amor. Okay. Ha? Ano rin, Jaya? Mi amor, maringguran dagiti kabalyo di kwadra. Agdakas lagimloong itay. Diyantre! Addan sa dagas na maramid! Diyantre! Maururam dagiti kamarin! Diyos, sama na nga asi. Anya nga tati napasamak. Isuot ko pa itirobak sa akto rumuhan. Kita no niya ti maitulong ko itasaw. Hibarbaridad! Sino ti akin aramid iti na ito'y? At dananguram ka dagiti kamarin! Mi amor! Diyos mio! Kasla na igagaraan na uram dagiti talo a kamarin. Pudno na naigagara. Saan na basta gigidan na namutin ti fuego dagiti talo na kamarin? Agbayad iti nangina, tiya sino man na matakuwatan ni siya anang uram ka dagiti kamarin? Sino nga tati akin gapuanan iti dayta? Mi amor, ayan dagiti kabalyo. Pinaruwar ni siya kiti kwadra. Nakigtot damet, iso na dadala di talaglawlaw. Ayaban ni si kadagiti duwana mo chacha. Palutputan ni siya kita. Ha? Saan da maramit ti kasta, mi amor? Apay ko mga uramon dadagiti kamarin. Palutputan ni siya. Nuad na nadlaw dana sa bali na tao itay sartam. Ha? Ang kawaray ka. Adda nakita ka nagsilaw dito idi sardam. Aniya? Wan, mi amor. Imbagak ka ni Mang Benito akitaan na no asin mo pinagsilaw. Inatap ko nga da sa bali at tawa nakastrek iti bakod. Ket? Aniya tinakita ni Benito? Awan. Tadi na tinungpal ti imbagak akitaan na no adda sa bali at tao. Idyante! At dagaya man nadloyo. Ngam diyo inasikaso? Awan serbiyo! Mi amor. May mimbag kumaano saan na nagawid ni Benito, tabinantayan natin sa bali na tao. Kuma, ngam dimat ngamin namati iti imbaga. Diyan dimat day jay na Benito. Awanen tiga marin, naksat adinan dagiti nakapampang na bagay. Ay, nauram ka no, tikabaroy. Ito ay tinakarami ng tinayay. Anya ti kinulayaw, na ikisapan na uram, dagiti kamarin ije Villa Gabriel. Wen, inasi muna. Awanan dagiti naguman ni Don Esteban na naapit tayo. Dulpiso. Ay! Handa ka man na makilawlawat dito yan. Kit nakasapsapa pa'y laing. Ay lakay, dako sa damag. Anya man daytan. Pero may mga umat ni Don Esteban ay. Intisap kano ti apoy dagijay kamarin ni Don Esteban. Ay, kasta. Anya kumati pakasaksik na nyo, igay. Di rumba nga pagtutungtungan nyo di doy. Tamang ano, da kayo pa iti tuduin daan ang uram. Lakay. Umay kan bakit? Mapantan di tabalay. Kita ano? Dagiti sumunga na mga kabalyo. Don Esteban, kapilino na kita. Umay kan. Adan dagiti agamo alyong kang tigray. Agyan talang iti unag tibalay tabakay. Saan taman ano igay? Ay, unay ka na lakay. Apay apilitin ng kapumanaw ijay. Kaya ko kumadang di baga dagiti sumungsungan.
Sana mapalinda siyang kiday! Ay, kan. Ha! Diyan Trinidad kayo na tao! Yeah! Senyor, at parbang ka, kalmalaang senyor. Kaya't misika, timalatigo, binito. Senyor, no, senyor. Hoy! Da kayo amin na labrador! At tagarin da kayo! Ibagani da kayo, no asino ti dorsok na nanguram kadagiti kamarin, no diyo kayat na madusa kayo amin! Asino ti dorsok na nanguram kadagiti kamarin? Asino? Talaga nga awan asid ay jay ataw. Sa dino tinapanam idirabi ay. Nay, apay akas ta ti damagim kanyak si Muna. Sa dinaw tinapanam idirabi ay. Parbangunan idisimbang pat ka. Agnakam nga tamutan ni Don Esteban. Kaya't mo asawan. Sika, tinanguram kadagiti kamaray. Psst! Tangiwat mo. Wan. Siyak. Kat uray anya ti mapasama. Di mo ibaga iti sabali da ito nga ibagakin ka, Simona. Lakay. Siyak tinanguram kadagiti kamarin ni Don Esteban. Kas deti rumbang. Di na pagnumaran dagiti inaguman na apagbiag nga agpaay ko makadatayuan agtalon. Diyos sa manang nga asay. Kasano daytan? Uray anyat mapasamak. Di mo ibaga daytoy iti sabali. Idita. Da kayong gayam, Senyor Alfonso. Anya ginadamag ko. Nauraman ni amigo Esteban. Ha? Ay, jak amo day taa, Senyor. Dahil tatiag dinamag di ta merkado. Inkisap ka no ti uram dagiti kamarin na napno iti pagay. Ala! Kasano daytan, Senyor? Kaya't ni siya kasarungkaran ni amigo Esteban. At kano'y jayan dagiti pan nakabagiti linteg, naging imbestigar. Kasta ka di? Bueno, sarungkaran ni siya ni amigo Esteban. Ay, agdalakit dinagsakit tinakom na itiday di abak nang, kat iso tinanguram. Agdinamag ngamin ti kinaimot na. Sakat, nauyong pa'y kadagiti kasamak na. Binalas da siguro. Manang Pedrita, naigagaralakit iti uram. Siyak ti mangibagbaga. Senyorita, No kinita ko man ni Mang Benito ti imbagak anadlaw ko ataw iti ayan dagiti kamarin iti rabii. Nakita na siguro dayjay ananguram kadagita. Nalapdan ko matidah ka sa panggap na. Ha? Adda basol ni Benito, senyorita? No nagtungpal kanyak, nalapdan siguro ti panggap jay nakita ka tao. Senyorita. Umay ka manang Pedrita. Umasidagta ka dagiti pulis. Aba. Kaya't ko amang nagti ibagbagada maipapan iti napasamak. Mangipay ni siya kiti gonggona iti asino man na mangibaga, no asino tinanguram kadagiti kamarin. Senyor. Kat no maibagada no asino, anya ti aramidam mi amwar. Ha! Patayon ni siya! Senyor, patayin niyo?
Da kayo mismo timang patay no asino man ti matakwatan a nagbasol? Si. ¿Por qué, Benito? Ada problema ni Sika? Isakit ni Sika? No asino man dayjay na kriminal? Matakwatan nga taan ni Don Esteban Gabriel ti kinapudno, anila kay kalog tinanguram kadagiti kamarin. Gagayem, di liwayan na dinggen ti tuloy ti kabarbaro a nobela tayo anapaulwan. El Uro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Jun Ributaso. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, TNTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. El Oro con Sangre!